Pozdrav svima, dobrodošli na kanal Jednostavno ukusno. Za danas želim da podelim sa vama recept od jedne veoma dobre i poznate jednostavne i ukusne torte, a to je markiza ili možda nekima više poznata kao parfait torta. Moram da vam kažem da sam dugi niz godina izbjegavala da pripremam ovu tako jednostavno i ukusnu tortu iz jednog prostog razloga, a to su sirova jaja. Međutim, ovaj put sam odlučila da se pozabavim sa tim pitanjem i da termički obradim jaja i da vidim kakav ću rezultat da dobijem. Rezultat je bio i više nego odličan, tako da je problem rešen. Za sve vas koji ne volite da pravite torte sa sirovim jajima, obavezno probajte da pripremite markizu na ovaj način jer su rezultati stvarno jako dobri. Sada prelazimo na pripremu torte, a svi vi koji ste novi na mom kanalu obavezno se prijavite kako biste uvek bili obavešteni o novom videu. Od sastojaka potrebno je 8 jaja, 300 g čokolade, 250 g šećera u prahu, 250 g putera, 2 kašike ruma, 3 pakovanja piškotica, pola litre mleka za natapanje i 2 kašike ruma za aromu. A za ukrašavanje 2,5 dl do 3 slatke pavlake, 1 kašika mleka u prahu i kašikica vanilje. U mleku koje ćemo da koristimo za natapanje piškotica dodamo 2 kašike ruma za bolju aromu. Svaku piškoticu na kratko potopimo u mleko, zatim slažemo u kalup. Ja koristim kalup prečnjaka 28 cm koji sam prethodno obložila pod papirom. Najjednostavnije mi je da slažem piškotice od sredine kalupa ka spolja, zatim da popunjavam prazan prostor. Na mestima gdje ne može da stane cijela piškotica odmerimo i odsečemo višak. Sa strane su mi ostale uske prazne trake. Ta mesta sam popunila polovinama uzdužno isečene piškotice. Preostale male praznine možemo da popunimo sasvim malim delićima. Tako će cijelo dno biti svugde lepo popunjeno. Visinu ogradice odredimo tako što postavimo jednu piškoticu na pripremljeno dno. Kao što vidite, ona je dosta visoka, zato višak odsečemo, kako ogradica ne bi bila previše visoka. Tu prvu piškoticu koristimo kao meru za sve ostale. Tako će svaka biti jednake dužine, a ogradica svugde iste visine. Okrećemo ih u šećernom stranu ka obruču. U početku postavljanje može da bude malo nezgodno jer piškotice umeju ponekad da se sruše. Tako da je dobro da ih pridržavate kada postavljate novu. Kako ih bude bilo sve više naređeno, one će sve bolje da stoje same. Nakon što poređete sve piškotice uz obruč i zatvorite ceo krug, možete da ih ostavite da stoje tako uspravno. Ili, uz malo truda, da napravite još lepši izgled torta. Meni se sviđa kada su piškotice malo polegnute, tako da one stoje ukoso. Naravno, najlakše je nameštati ih kada su okrenute prema nama, tako da je potrebno par puta rotirati kalup torte. Kada to radite, pridržavajte piškotice kako one ne bi popadale. Kalup za tortu čuvamo u frižideru dok pripremimo fil. Od ukupnih 250 g šećera, što je 16 supenih kašika, odmerimo 8 za belanca, 4 za žumanca i 4 za puter. Ukoliko se odlučite da koristite sirova jaja, možete slobodno cijelu količinu šećera da dodate puteru ili pola puteru, a pola belancima. Međutim, ako me pratite u termičkoj obradi, onda obavezno uradite ovako. Belanca odvojimo u jednu dublju posudu, a ako termički obrađujete žumanca, odmah ih stavljajte u posudu u kojoj ćete da ih kuvate na pari. Dok pripremimo žumanca, belanca čuvamo u frižideru. Žumancima odmah dodajemo 4 kašike šećera u prahu i konstantno mešamo. Kod kuvanja na pari važno je da posuda u kojoj pripremamo jaja prekrije otvor šerpice u kojoj lagano vri voda. U početku će smesa biti veoma retka i to je normalno, ali će se ona vremenom zgusnuti,
a jaja će promijeniti boju, to jest posvetljati i postaće penaste. Prije nego što je dodamo u fil, čokoladu otopimo. Možete da je otopite na pari, na maloj temperaturi u vjerni ili ovako, na ringli, na niskoj temperaturi, dobro pazeći da ne zagori. Dok se čokolada u potpunosti ne otopi, puteru dodajem pripremljena žumanca. Malo po malo dobro se izradi mikserom. Ako koristite sirova jaja, dodajte ih jedno po jedno. Kada je smesa dobro sjedinjena, vrijeme je da dodamo otopljenu čokoladu. Mikserom sve dobro sjedinimo. Filu dodamo još 2 kašike ruma. To će dati odličnu aromu torti. Za fil nam je preostala i priprema snega. Belanca uvek mutimo uz dodatak prstohvata soli kako bi se bolje umutila i radi bolje arome. Uz to, sos se ponaša kao pojačivač ukusa. Kada se umute u čvrst sneg, dodajemo im kašiku po kašiku šećer u prahu i sve dobro sjedinimo. Fil samo što nije gotov. Preostalo je još samo da sjedinimo čokoladni deo i sneg od belanaca. Sneg postepeno dodajemo čokoladnom kremu i pažljivo pomešamo sve, mešajući u jednom pravcu, kako sneg ne bi splasnuo, nego bi ostao lep, vazdušast. Gotov fil ulijemo u kalup od piškotica. Lepo ga izravnamo i ostavimo u zamrzivaču da se stegne najbolje preko noći. Za ukrašavanje torte umutimo slatku pavlaku uz dodatak vanile. Dodamo i kašiku mlijeka u prahu. Ova 2 mala sastojka će izuzetno da obogate ukus šlaga. Torta se lepo stegla i veoma se lako odvaja od obliča, stoga je jednostavno premestiti je na tacnu za posluživanje. Za ukrašavanje sam izabrala zvezdasti nastavak za šlag i malim puslicama ukrasila cijelu tortu.